Trubor nakaslem jong nongsan hima. Kakhasi Hills Autonomous District Council lingba uba penshingan NCM Deputy Chief Executive Member uba pet yakatanat ilaka administration kalapan pau bakan seshim khiano mardor hakabede bat kamat ka jingshim ti biang yakashnat hima nongwa mautamur kabadan hakhaput bat ka Assam shaka hima so yong habakran shakilat pathai khobor haga shitarik uleber arhaja ar phausaw hadin ka jingyalang ka ba ula khot eki khli nong sanshar nakahima so yong kentup yaki rangba nakatega shnat uba penshingan ulaong bakan donshen gajingya kendu bat kibor hima na jirang kibapet yakani kashnat haus nam arhajar khat khandai hakaba enya mir jingmut kumno ban penyat shakmat yakani kakam uba penshingan ulaong baka KHADC hi kan penbet renti eki kambaro kibedei bat kani kashnat dakaba penpau baka tega shnat kadei kaba shaklun jaka nakapor shakapor hakajala Assam bat kumta donkam ka senshar khadar ka baskem habedei bat uba pidian lingdo thaba acting lingdo kahima soyong ule thu bakatega shnat ka kentup ya kisan phau phra tali kishnong bat ka jing anglut kalong baka shnat barok kawei kanwan lut shakahima soyong ulong baka jing poi katega shnat ban khmi da kahima jirang hakisnam baladab kadei tang ka jingle bakla shimet kibriu bat menta kinse yaki kot kisla ban kam tra yaka jingi kandu kadei halo ka shnat nongwa mautumur kababoros kata kadai hapo ka hima soyong lendo ship bat hausnyam ajar khatsan la ajar kaba ayol IT teh hausnyam ajar khatsan la IT haga hima jirang baka peniai igisnong gitau yaki tugisnong hapo ka senat nongwa motumor. Tena ya kani rula sutu bala sule tanda wei arngut dan mereka jingtip jongka dorbar hima sayong dasir. Teka jingkwa jongki kalong bala kumu ban penpai biang syaka hima sayong dasir. Kadon sakawai ruka jing ajimut ke ba balengim don labjong ukli nong sensya. Haka senat nongwa mau temur nang ba ikamkin ya baik kinyai renti dia kataru nginang ya discuss impat poi sekar ang ban sim garai dia kaji kendu jingim takas ki kalau ban khotlang yo injirang bat ki nuilam apo jirang ba jung kahimaya jirang hima soyong kita orang ba nakasnat nongwa mau temur inong mi kmat nak gisnong go per bakap dan ngin sasim ya ka ia mentangin numpat simrai ka dong tangka jingnya perlu jingmut haja bebon ki tentang second meeting ka jongi ka bania kendu kan long kloi kat bala namar kumba piong ba kadi ka jaga kaput bat ka Assam bebon ki bami nak jingnya ka jaga kaput dengan lihat kam kloi kat bala ban khot kan jinglang nang bang yo ban simrai nanti tang haka nongwa motumul bebon ki jaga bordar jini barasam ki mi ki bakum kini tengin sim kaya kan ban khot kloi ka jinglang mentangi khot ka hima soyong kinong mi khamat nak jirurang ba naka nongwa motumul regidon ki rurang ba nak gisnong ki bompat wan tengin ka haka meeting ka baan ka segin don lang parok kai kedua kali yang masuk ke orang ready kan pedang biar ni ga syong hatu meeting mangin discuss hadin bagi lasim jumut lang na kirurang ba ki ba syong itu gisnong apa snan nongwa motumul la sim naga hima jirang ka bala penyai mentasipol la sim lang naga hima soyong dan ngisa sim garai ego patap ga district council bapli kala persyang hadin bagadon ka jing ut jing nam jong ki nong song snong sati ba pe na soyong la kham jingai ka ban ka sensyar ka kadar kam da jan la tho sani balim ai no au jirang ye da jing be lang la ai tending ba ong mentan imat na kaliang jong ka ulim do jong ka soyong sitrupor pembasim ya ka konsem jong ka hima ba oi tinggal persyang kemut pan pensuk ya ka jing sensyar da ba IT ha ka hima jirang rei kadon suka jing ong pada ba balingim don law jong u kri nong sensyar jong ka snat nong wa mau temur nang ban kampan suk sui ka jadi kata ngina hab discuss wa ki bangile keren na kaleng ni penpau ju sungu ju sukun selro pak sim kiai kan bekam pangaje ka hadin kalau pek besar ni ikut kislah jom hima kadi jingi dei bakani kisnat hima
ingai scam bang increment scam hiru bakatakan poi saya kata-kata ini kadon kejing bakla jong kejing le jong diberi simet dan diberi unta terus kejing bakla jong kejing IT kembali tu mana kejing IT untuk kadon kejing penbor se kadi tai tai hang nodu war haja ka kendai nggak sumpuk paganika dei kejong ka snat jong himaso yong de nantai Kumbalang mentang ada kisnat hima no matumur kidan kat no snong hang dia kisnat. san kau pratali Dan sempat lik snong kok snong. san kau pratali Tu borok dik snong kis harai pila yo yang kecing mencur juki bikin untai hima so yong ni dan buka ban sa si majira. Kitang sidang begitu kibalik mensuaru kendi barok gitu dan tangkat tu kan dirang ba kumla batai menne tangkat tai Harai pinyo no do san prat lik snong. min persyang ban penyo dia kabatai tahu gila kan ti ban penyo mal bagadon kejing jak lenti gadon kejing ini entah ini persyang itu no penyo tam ni bikin hap support pasti kejong ni ba ingin kepak disebabkan aino ia kani keluarkat bala segi masa yang kepada ibat bini suku jumbot asnat bat kani ke hima hilak ban penurlong kita baro bantu. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center